Hurian itu hatna na hinangulongan, tapuka ma perminggota, taparade ma roha nak pikiratna, tapuji ma tuhatna marede mahita. Marhite-hite goarni debata ama, doh goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, doh goarni todi perbadia na tumo palangit doh tanoon. Amen. Iko songonido hatakku naruar siap pamangaku, dan mulak botiau iko bahenon na do lo menirohaku, jalai ku menjadi do ubahen na hutongos. Oh sudah hamu akan amawas, Roma hamu tuaik, jala hamu akan asomar hepeng, Roma hamu manuhor dohot mangaton, saya Roma hamu manuhor anggur dohot susu, unak pola marhepeng manang marpanuhor, saya lului hamu majahoba, bisa tarbahe depe jupang ibana, jauh hamu ma ibana, bisa jonok dope ibana. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata nasangap jalan abadia. Diramoti jala digonggomi hodo huriam marhite-hide todimi. Dibaheni hupangidu hami naik tuho. Leo madihami roha pangoloion. Asa marlas ni roha hami mangulahon na nidokmu. Songon pangoloi ni anak tuamana. Saya para harap maharajomu. Jala saya tabay ganup ari bilangan ni akka na porsea diho. Asalam terbarita guarmu na badiai. Jala dapotan hangoluan hami, mari hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tangihon hamuma pati ni debata imana tersurat di Markus 10 ayat 15. Jadi ninda ma madok nasida laho mahamu tulia portibion jami tahun hamu mabarita naulii tunasa na tinopana ido sahatna atong rak mangidogogo mahita laho mangulahon na bartu pati nai ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na bartu pati mi. Amen. Tatopoti ma dosata diadopan ni debata martangi yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang. Para siroha na sumurung midahami. Huparhatutu jala hutopoti hami dodosa doho pangalason nami na gudangi di jolom. Tatap hami marhite-hite asini roham. Jala sesama dosa nami sa luhutna. Ala ni pakokop ni anak kaholongan ni roham Tuhan Yesus si Pangulo hami. Amen. Tabigi mahata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosata. Songonondo hata ni Jehovah unak ko mabiar audo siluluhok ko nunga pola hujau goarmu au napunaho hasang apum madi debata na di Gijang. Amen. Tajaha mahata ni debata nagabe turpuk epistel diari mingguon imana surat di 2 Musa biduopat mamuka senaya 10 saha rodi 10 pitu tajahama marsikat soring alai ninna si Musa ma tu Jehovah iya le tu hakku yang guau dang jolma perhata au nang olat ni natwari seda nang olat ni dung makatai ho dohot naposomon ai do pamangaku jala halang dilaku
oppe lao maho hudongani pe pamangami hupodaho pe tuho sidohono muna. Jadi terima situtuma Jehovah mida si Musa di dokma, da di sido si Aaron hahami margalepi huboto do pade ibana makatai, ida mahuhut iperuar ibana majupakkon ho, yadung dida ho lasma rohana di bagasan. Ibana pe sikapmu madok tubang soi, ibana hira pamangammu jalaho hira di batana. Ido sahakna martua do akana tumangihon hatani di bata jalan no peopsa. Amin. Taha tidak ko maha porsiaw tay, songon nahina tidak ko ni dongata saha porsiaon di sandok purtibion, rak mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, natu mapalangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabi siat tondi parbadia, andorang suhabubuan. Ido tuhata natumaon na bernit di panghuman ni Silatus na mate terpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tubono atoru dung ditanom na mula mangolu diari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siam debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani hima ibana pe mamulak sogo tu tanon manguhumi halak na mangolu dohok na mate. Au persea ditoddi parbadia jala dok cada huria na badia huria hatopan nyala Kristen akan na badia do di hacesan dosa do di hatai na mandok mulak mangolo so dangi hal anong mate do di hangoluan na sora suda. Amin.
Tikting HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu 10 Siadung Trinitatis 6 Oktober 2024. Topik minggu, Toktong Rade Mamari Tahun Hata Nidibata. Kosong Sada Pandidion Nabadia. Uria patu pahun Pandidion Nabadia di hari Minggu Sadarion 6 Oktober 2024 di Parmingguon pukul 10 WIB. Tudua halak yanak kon bawa do tudua halak yanak kon boru. 02 Ibadah pertukaran pelayan firman se-HKBP Distrik Walu DKI Jakarta di hari Sadarion Minggu 6 Oktober 2024 HKBP Distrik Walu DKI Jakarta patupaun ibadah pertukaran pelayan firman pelayan penuh waktu. Pendeta HKBP Pasar Minggu melayani di Sada. Pendeta Rijon M. Syahan STH melayani di HKBP Kebayoran Selatan. 2. Pendeta Aventus N. Tambun STH melayani di HKBP Jakarta Kota. Tolu. Pendeta Herlina I. Bur Siregar STH melayani di HKBP Kebayoran Lama. 6. Melayani itu HKBP Pasar Minggu IMA Sada. Pendeta Agustinus Nainggolan STH pelayan firman di Parmingguon pukul 7 WIB. 2. Pendeta Liston Butar-Butar STH MA pelayan firman di Parmingguon pukul 10 WIB. Tolu. Pendeta Suryani Ida Borusihite STH melayani firman di Parmingguon pukul 10 WIB. Mardomuan tu pertukaran pelayan firman ta patu padoi ma na papungup amplop laho manupahi pelayanan distrik Walu DKI Jakarta. Tapa sahat ma dung sidung Parmingguon diinganan naung di parade di joloni pitu masuk gereja. 03 Konven Distrik HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Dohot HUT ke 160 tolu HKBP. Konven Distrik HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Dohot Ibadah HUT ke 160 tolu HKBP naing dipatupadi hari Senin 7 Oktober 2024 tempat HKBP Immanuel Kelapa Gading Jalan Boulevard Timur Kafling Pitu Kelapa Gading Jakarta Utara masuk pukul 10 WIB sampai dengan selesai berserta sudah pelayan penuh waktu pendeta pensiun Inah Sarfat Dohot keluarga tatanyakon ma asa denggan mardalan ulaoni. 04 Penetapan program kerja Dohot Anggaran HKBP Pasar Minggu untuk tahun anggaran 2025. Rapat penetapan program kerja Dohot Anggaran HKBP Pasar Minggu 2025 IMA program Dewan-Dewan Dohot Seksi IMA Nadi Dohoton di Sude Parhalodo di Patupa di hari Rabu sia Oktober 2024. Maringanan di ruang serbaguna masuk pukul 10 walu WIB. 05 Partangyangan Wilayah. Jadwal partangyangan wilayah di Huriata di Bagasan Samingguon IMA Sada hari Kamis 10 Oktober 2024. Wilayah Tolu di keluarga Sanggan Lumban Tobing Inanggerni Noisen Boru Hutapea Nahinan Partangyangan Dohot Pangapulion. Waktu 10 sia 30 WIB. Tempat gedung fasilitas lantai 1 HKBP Pasar Minggu. 2. Kamis 10 Oktober 2024 wilayah Pitu
Di keluarga Tupak Pardomuan Simanjuntak, Inang Emi Mutiara Boru Panjaitan. B. Keluarga Julius Tulus Pandapotan Simanjuntak Eskom, Inang Amelia Nur Cahyani Boru Lumbang Tobing. C. Keluarga Albert Arwan, Inang Nurmala Boru Tambunan. D. Keluarga Nyonya D. Simanjuntak, Gondang Marunjuk Boru Panjaitan. Waktu 10.30 di ruang serbaguna HKBP Pasar Minggu. Tolu, Jumat 10 Sada Oktober 2024 di keluarga Nyonya Situa Dr. Ide Simbolon Nahinan, Dr. Anda Repina Marginar Boru Sihite. B. Keluarga Mador Budiman Simbolon SE SHMH, Inang Dr. Rospita Dian Aprili Boru Lumban Tobing MS. Waktu 10.30 Inganan Jalan Jati Padang Pitu Gang Raya nomor 14 RT 006 RW 04 Jakarta Selatan. Opat, Jumat 10 Sada Oktober 2024 wilayah 5. Inganan keluarga Dr. Andus Manahan Barita Hasiholan Situmorang, Inang Apriana Boru Simanjuntak Nainan, Partangyangan Dohot Pangapulion. Waktu 10.00 WIB, alamat Jalan Garuda Kencana 2 Blok K2 nomor 12B Kelurahan Rawabuntu Serpong Tangerang Selatan Banten. 06 Pangebation Huria Kunjungan Gerejawi. A. Di hari Minggu 10 Oktober 2024 Punguan Kor Ama HKBP Pasar Minggu Borhatdo Mangebati Huria HKBP Malang Laho Mandohoti Parmingguon pukul 10 WIB. Dohot Patu Begehon Kor Puji-pujian Nani uluhon ni amang pendeta Rijon M. Sian ETH Jalan Napasahaton Hata Nitu Hata. B. Di hari Minggu 10 Oktober 2024 Gereja HKBP Limo Resort Cinere Dohot Punguan Kor Ama HKBP Limo Rodo Mangebati Huriata di Parmingguan pukul 10 WIB. Dinalau Rab Marminggu Dohot Napatu Begion Kor Puji-pujian Huhut Magido Tangiang Dohot Dana tu pembangunan Gereja HKBP Limo Resort Cinere. Nani huluhon ni Pendeta Sardono Siburian STH Jalan Napasahaton Hata Nitu Hata. Songondalata lau mangurupi pembangunan ni sian ias ni rohata tapa masuk ma bantuata tu amplop naung di parade tu hita jala di pamasuk ma anon bantuatai tu poti na di pintu jala ni garejata dumulak marminggu. 07 amplop persembahan bulanan. Mulai hari Minggu 10 Oktober 2024 di Parade Huriatado amplop khusus persembahan bulanan tu aka ruas nanaeng pasahaton persembahan bulanan boima di pasat marhite amplop naung di Parade Huriata laus ta isi ma formulir na di bagasan amplop i 08 Dewan 08 titik sada Dewan Koinonia 08 titik sada Seksi Naposobulung HKBP Pasar Minggu. Parheon Seksi Naposobulung HKBP Pasar Minggu 2024. Puncak Parheon pertunjukan seni dan puji-pujian sarohan Naposobulung HKBP Pasar Minggu 2024 naeng di Patupa di hari Sabtu 12 Oktober 2024.
waktu 10.5:30 WIB sampai dengan selesai. Tempat ruang ibadah HKBP Pasar Minggu. Kegiatan ibadah, pertunjukan seni, puji-pujian, tortor, rapak, gondang, kor Naposo Bulung, band Manang Solo Naposo Bulung, kor puji-pujian kategorial, remaja, keluarga muda, ama ina, persembahan budaya Batak, dekorasi Manang pakaian penampil, dohot pembagian hadiah. Tu akan nanaing mandohoti ulaoni boima mendaftar marhite link naung tersurat di buku Warta Jemaat. 08.2 Dewan Diakonia, 08.2 Seksi Kesehatan Bank Darah. Marpardomuan nana yang dibentuk Ima Bank Darah HKBP Pasar Minggu. Pinangido tusude ruas ni huria na bersedia dohot kerelaan laho mandonor hondara na sewaktu-waktu laho mangurupi ruasta na membutuhkan asa dilean madatana marhite na mengisi link songon naung tersurat di buku Warta Jemaat. 08.3 Dewan Marturia, 08.3 Seksi Sending, program pembinaan jemaat atau keluarga usia pernikahan 0 sampai dengan 20 tahun. Seksi Sending naing patupahon ima program pembinaan jemaat keluarga usia pernikahan 0 sampai dengan 20 tahun na mengusung tema mengembalikan fungsi keluarga sebagai gereja terkecil. Di Patupa di hari Sabtu 10 Oktober 2024 pukul siawib. Pembicara A. Pendeta Rijon M. Sian STH pengantar sesi. B. Pendeta Dr. Frankie Napitupulu aspek fisiologis, teologis dan relasinya. C. Artapeto Sinamo dimensi praktis dan pedagoginya. Kajian pendidikannya. Nama dan nomor kontak. A. Nyonya Situa Ido Huta Barat Sandra Boru Sidabutar. B. Situa Nixon Sidabutar. C. Situa Karmel Tapu Bolon. Nomor HP tertera di Warta Jemaat. Pendaftaran boima mengisi link naung tarsurat di buku Warta Jemaat. 0 sia ruas Naim Baru. Di bagasan Minggu Sadarion Minggu 6 Oktober 2024 nunga di Jaloga Beruas ni Huriata HKBP Pasar Minggu Ima Sondang Melina Boru Huta Barat, alamat Jalan Cemara Raya nomor 10 Blok 20 Tolu Depok Timur, masuk wilayah 15. Nomor register jemaat Sada 5 siap pitu-pitu. Pindah sian anggota jemaat HKBP Resort Jatinegara. 10. Namar Bagas 10.1 Titing Parjolo. Naing Manjalo pamasu-masuan parbagason ma Budijaya Sinaga SAK anak ni Amata Dr. Andus Saud Sinaga tubuh di Inata Lesmaria Boru Simarmata, alamat Jalan Poltangan Opat Strip 36 RT 0 Tolu RW 010 Pasar Minggu Jakarta Selatan, masuk wilayah Sada, anggota jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Dohot Oroana Sali Marcelina Maria Boru Simamora SE, Boru ni Amata Ezekiel Hernius Simamora, tubuh di Inata Entelina Boru Si Ombing, alamat Jalan Raja Wali Gang Tempua, nomor 84 Sikambing, Medan, Sumatera Utara, anggota jemaat HKBP Resort Evata Medan.
Pamasuk-masukan di Patupa di hari Jumat 10 Oktober 2024 pukul siawib di HKBP Bethesda Resort Medan Sunggul. 10.2 titing paduahon. Naing manjalo pamasukan barbagason ma Samuel Bonar Christian Sianipar SH MH anak ni amata situa Manson Anor Sianipar Nainan Tubuni Inata Dahlia Teoria Borsinaga alamat Jalan Melati nomor 38 Tanjung Barat Jagakarsa Jakarta Selatan masuk wilayah Sada. Anggota Jemaat AKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu Dohot Oroana Agnes Margareta Boru Berutu STI Boruni Amata Situa Dr. Andus Sanggup Berutu MPD Nainan Tubuni Inata Rosnita Boru Tasoid alamat Jalan Anggrek Raya nomor 86B Kompleks Galinda Galang Kota Deli Serdang. Anggota Jemaat AKBP Galang Resort Galang pamasuk-masukan di Patupa di hari Jumat 10 Oktober 2024 pukul siawib di HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. 10 Ruasni Huriata namar ulang tahun. Saluhut ruas nang parhalado HKBP Pasar Minggu pasahaton selamat ulang tahun ma Tuhamuna. Saluhut ruas nama ulang tahun hatu tubuh dohot nama ulang tahun Parsaripeon. Mamuka sian tanggal onom sahatu tanggal 12 Oktober 2024. Hatani debata nagabe ojahan dilasni rohata ima di enet do sian sada Tesalonik 5 ayat 10 walu. Mandok mauliate ma hamu siala salut nai ai ido dipangido debata sian hamu marhite hite Kristus Yesus. 12 ruas namar sahid. Tu aka ruas namar sahid. Nah dirawat di rumah, dirawat di jabu, dirawat jalan dohot akan namar sahid menahun. Dohonon namima saya di pasu Tuhan hima sude pangobation najinalo muna tibu malum parsaitoni. Tatanyokon ma nasida asatibu malum sian parsahiton. Daftar ni namar sahid sada nyonyage lumban tobing borun na 70. 2 amang J Simangucong. 3 amang Junionto Simanjuntak. 4 nyonya Panjaitan Dumaria boru tapu bolon. 5 amang Bistok Situmorang. 6 nyonya Nainggolan Elida boru Sitorus. 7 amang MT Huta Barat. 8 Situa Ria Raja H Si Matupang. Sia amang P Silalahi. 10 amang Agus Franto Nainggolan SE. 10 sada Aderina Kartini boru Siahaan. 12 amang Insinyur Oka Aruan MBA. 10 tolu amang Situa MT Raja Kukuk. 10 opat amang Situa E Lumban Toruan. 10 lima Nyonya Situa T Siahaan L boru Siagian. 10 onom Kristin Siagian. 10 pitu Nyonya NOP Si Hombing boru Hutagalung. 10 walu Nyonya A W Siaan boru Panjaitan. 10 sia amang Hotman Sibuea. 20 amang Holman Hutapea. 20 sada Nyonya Panjaitan boru Lubis. 22 Nyonya Munte Berliana boru Manulang.
23 amang deha Samosir, 24 Nyonya Situmorang boru si Marmata, 25 Nyonya Hutauruk boru si Morangkir, 26 Nyonya Siagian Rustika boru Parapat, 27 Nyonya Samosir Kominer boru Sialangan, 28 Geral Sidabutar, 20 sia Nyonya Huta Barat boru Manurung, 30 Nyonya Simare-mare Maria boru Aruan, 30 sada amang Nurdin Manurung, 32 Nyonya Hutauruk boru Simanjuntak, 33 Kevin Siregar, 34 Nyonya Situa MH Tambunan Inang Pinta Romauli boru Gultom SPD, 35 amang Dr. Andes Marsakap Huta Barat, 36 Nyonya Simamora boru Simanjuntak. Tikting naso jinahon dohot parhepengon ni Huriata, boima tajaha di tikting naung di parade Huriata. Songonima tikting dihita di bagasan samingguon.
huhut ba pumupilian sada A sada B marende mahita. martang yang mahita. Dami ni debatan na sumurung siyan sa luhud na roha, ima na mga ramoti ati-ati do pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Hatan ni debata
berita nauli di bagasan minggutta sadarion ima pertukaran pelayan sa distrik DKI Jakarta tersurat di 2 Timotius 4 ayat sada sahat rodi ayat 5 takasma tapai hutihut di bagasa rohatta burjuma radoti tohonanmi di jolo ni debata dohot Kristus Yesus naro manguhumi akana mangolu dohot namate huhatidakon nang hapatarodna nang harajaonna jamitahon hatai hajong jokon ditikina une nakso une picang paingot apoi marhite-hite nasa labas ni roha dohot pamudayon ay naroma tikina daktar tahan halak disipoda natikkosi alay mangihuton hisap-hisap sa diri ma alapon nasida pangajari napageok-geok ko pinggol nasida taiton nasida ma pinggol nasida sian hasit tongani laho paelekotsa tuaka turi-turian alay anggoho sadok unang mamabu roham tau manajati radoti natama ulaw ni parberita nauli sahat ula tohonan mi ima sahatna hurian na hinaholongan itu hatta Jesus Kristus alaw dope iba marhubas marjamita di son dung 20 tahun da salpu tiki garijan alamate tiki paditamang sida butar o peson alani upatadahom madiri au paditaliston butar-butar inang dijabu boru rumah horbo dileo tuhatta tuhami 2 danak sada bawa nungarap padita hami nuaing do ibana jala sada buru ibotona ngakarijo di Jakarta tong rap do hami do buri anggo bawai paditai nuaing marhubas di HKBP Parung Pajang Resort Bogor hami nuaing marhubas padita resort di HKBP Resort Kebayoran ima salam perkenalan alani sahab matabi ni huriata HKBP Kebayoran baru tita saluna horas madita huria na hinaholongan ni hatta Jesus Kristus molo dihatai di bagasat turpuk taon toktong rade mamaritahon hata ni debata menjadi pemberita firman Tuhan ito tubu do tu bagasa rohata bamarhua doho ulaw nami ay so padita hami so situa hami so guru huria hami so bibel pro hami so evangelis hami so situa hami ulaw niya kapartohonan dui ito rido umum mapikiran niya ka ruas ni huria dugi na padua doon na sida mamuse baro benon namin mamarita ho berita nauli kami nggak punya kemampuan kami nggak pernah belajar teologi apa yang akan kami sampaikan sarupa ni doho si Musa na di jauh de batai bana lao palua ho bangsona siap parhato bana Misir ido ibana do ay marhuaw Tuhan ay bahasa Jawa mau ay botoho do iselatar belakakku buronan di si parao doaw banuaing Jawa mau lao bulak tu Misir ay hado maksud butuhan ido ibana ma dakku boto makatay mulai siya na medung mulai siya tubo dang dung malawaw makatay hatabata madok ngolo so di siro ha gudanggo si dalian idok Tuhan ibo asa harorang ibo to ay kan au do naman o papamangan au do naman o papinggol au do naman o pasude molo husuru ho boy alayati pesongoni adong ko si Aaron ahami toy maipe imana pe juru bicara na pe ting
hodo husuru lau tu ulau ni. Alani dihamok kabanami do inanami na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Rupanya tugas memberitakan Injil bukan hanya tugas para perhalado penatua yang menerima tahbisan. Tetapi itu adalah tugas setiap orang percaya. Obar tu Matius 20 lalu, karena itu pergilah, jadikanlah sebuah bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Aku menyertaimu senantiasa sampai kesudahan zaman. Aku yang memberikan tugas itu, yang memberikan amanat itu, aku akan menyertai kamu. Sehingga tidak dipandang siapa amang-inang dan teman-teman Naposo, tidak ada siapapun. Tetapi semua orang percaya harus menjadi pemberita Injil. Dalam Markus 16 ayat 15 dikatakan, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Alani dohot do tu pinahat, dohot do tu manuk, dohot do tu bunga-bunga suasana tai, iko berita honot to berita nauli. Jalaido jamita 2 minggu nasal po minggu ekologi. Molo dang dohot tita marbarita nauli tu natin opai, siga ma alam lingkungan. Terjadi ma dadahola pemanasan global. Alay nga sosak kita marhosay Jakarta o natin. Asosak. Terjadi ka banjir bandang. Terjadi gudang kasahit alanyaha. Polusi. Semua yang membuat kita juga menjadi mengalami malapetaka. Udok, anggo hamu iber kamorang hutan hola di kubu binatang kan di Ragunan do kan. Mulu hami alahyahan marhubas di Kalimantan Timur, di Kutai Timur. Mulu lau hami tu pagaran, aronggo pagaran nami guarna, pagaran ni muara sangat tahun HKBP muara wahau. 200 km sian sangata. Holat 35 kakadui si jamitani. Berengom melewat orang utani idalani. Nuaing dianggap aka petani sawit mega behama kan? Alah ibu buti sawit na yan langit kesusunan na y. Alat sugari isukun orang utani ise dohama. Jolmay dohama na julo sonang gohamison. Dangok persoalan. Tabu-tabuan dohamison. Nuaing dungroha buga besong belangon namin na. Ido ba na ro na sila tu pemukiman. Ido ba na ulo diterkam harimau dope di Riau do di Sumatera Barat dia ka 3 minggu na salpo. Dangarong be ingaran na sida mangan. Dangarong be hutan na sida be nga suday lutak jolmay. Tadok hama na sida au sugari sinuku kalahi hamudo hamain na. Seorang ko hami na julison. Dungro hamu gabi gao hami, gabi susah hami, gabi subuh mangak kami. Akibatnya kita juga. Di ulaunya Apostel Sade walu dikatakan kamu adalah saksiku di Yerusalem, Judea sampai ke ujung bumi. Tugas memberitakan Injil adalah tugas setiap orang percaya. Dan itu dikatakan Rasul Petrus dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Karena itu kamu adalah saksi. Dikatakan di sini margana pinili dohamu hama limun na raja hom na ginonggoman na. Asa tung dibaritaho kamu dengan ni harohaon ni ibana. Nama johamu sian hahurumu tuhati uron hasonangani. Halongangani. Margana pinili dohamu hama limun na raja malim bos setiap orang percaya menjadi imam. Tugasnya memberitakan kebaikan-kebaikan Allah. Allah didangi ko say barjamita di mimbaron. Alay budo nakin dinangon nakin. Marjamita marhite namar. Masa dia umur pinang? 70 alute. Ima budo pe. Isuka-suka pe nakot nakit tu gijang. Di keberber warong go umur 80 minang. Imana ma mengajari lansia.
lapatanna marberita nauli. Bukan hanya secara verbal, bukan hanya melalui mimbar, tetapi melalui kehidupan kita, melalui sikap kita, melalui perkataan kita, melalui kehadiran kita. Boha, nyamat dodongamu labungmu, las dorohana, sonang go pakilalan na muluhud duli labungmu, manang na, merasa gerah dodongamu, dang lomorohana. Say huin na hubosik-kosing imana li labung nga ho, ay ba si labuk ko na kinunin na. Ay siya merhuwa ko labuk ko. Molodung gorang nyamat dongam labungmu, berarti suku dirim. Ada apa? Molo selului halak beho, iko suku dirim. Wah sabuy sunguni. Unang alay naroham, uli bekku belga, si benommu, alay gabi ng lomolomom. Ujung nga rin halong mojol mau kan? Hapi ang gutik pasahaton, si pasahaton mi, siap pasu-pasu ni debatada hujalo hami. Amang, situ namin. Alay dung gabi liling ko katana sudi, molo sabuy hatanay, gutuk pitaho. Bukan iman, bukan bersaksi. Alani huria na hinaholongan itu hatta Jesus Kristus, adong babanak pigahal ng berong ta sa tupukon. Naparjulo isido si Timoteus. Molo taparohaw tajahay di buku na badiyay di ulaon ni Apostel bidu sa pulono may sada sa hatudua, iya si Timoteuson o matna margoar si Enike o pungaboru si Lois. Anggo bapak na halak junani dope, dakpor siya dope Tuhan Yesus. Alay-ala ni o matna do o pungaboru, betul-betul dia diajari dengan firman Tuhan, dia hidup di dalam firman Tuhan, dia benar-benar meyakini firman Tuhan dan juga ikut melaksanakan tugas pelayanan itu kemanapun Paulus pergi. Alanido gabe anak rohani, macai poso dope si Timoteuson, adok penafsir badok antara 10 tahun tu 22 tahun dope. Bahkan dok ba remaja belas-belasan dope kan. Belas-belasan. Macai poso dope ibana, alay tor dihangoluhon ibana hatai, dilehon ibana rohana, dilehon ibana ngoluna. Alanido Paulus mempercayakan jemaat Efesus. Jemaat Efesus itu adalah jemaat besar. Huria nebel gadui. Alay nunga di pasahat si Paulus di mana asa ibana marbahani huria. Alani hapedak soalani umur. Tetapi siapa yang memberi hati, memiliki pertumbuhan iman, itulah yang ditugaskan untuk melayani. Sian omakna dohot upung buru nate. Luar biasa dia te. Ulu do naksi patak karwas si huria te. Anggona julu tangyang ngamatay do kan. Anggona nga tangyang iday nang ibe kan. Ay huberon ni mulai badikon ina do amaw nate. So nda gumudang bakainaw nate. Nambar binggon. Anggona julu tangi yang mi maamang na madongani ho diluat nadawin na do. Anggona yang tangong beta bigi kan? Aha naman yang neta bigi? Tangi yang ni dai nangi na nama ate. So tugibu akay na tao na kamang tohap tayak kamate. Tokinay buaton niya kainaw na maraja parhatak kay akay na nama tokinay ate. Itu. Ay ngawangit dekan, laduaw, ina pa butet bergati na mahita aw majo tula po homa tu belian ngin nakat. Itu. Molo so bertanggung jawab behita di tohona tay, di ulaw tay, di status tay, bodo buaton niya kainaw na nona te. Karena apa? Karena kita nggak melakukan tugas kita itu lagi. Panugunogoni mo lohola na kaida na bertanggung jawab di dia ama.
Bodoh nata, sibuk bohami, karejo rohami, akain aja. Siapa bilang? Sahat tu sadarion, 5 musaunomi, mamaritahon, makatahon, mengajar hokatan di debata pada saat engkau duduk dalam perjalanan, sebelum tidur, setelah engkau bangun, di setiap waktu dan kesempatan, ajarkan anak-anakmu tentang firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pengajaran itu harus dilakukan oleh orang tua kepada anak sejak dini. Dada holan molo di podani Raja Salomoi, tibuhian pasomal-somal dana yang gonoengon di ilmu pendidikan, bahkan mulai dari kandungan sudah harus dilaksanakan tugas pengajaran. Alanido molorono aing natoras babuan anak konna tu padidion na badia, maka tugas bapak ibu minggu depan nggak boleh berleha-leha ke gereja, tapi harus bawa anakmu ini ke sekolah minggu. Kalau bapak ibu sekarang membawa anak ini untuk baptisan kudus, karena nanti ada 3 janji orang tua, maka hari Minggu bawa anak ini ke sekolah minggu. Dormu nadangnya tu si depe. Siapa bilang? Karena roh Tuhan yang akan bekerja, memeteraikan firman-Nya ke dalam hati anak-anak itu. Karena Joel juga katakan, dari mulut bayi-bayi juga nubuat-nubuat bisa kesampaian. Nyadang itu pasomu medak dan isi alayo makna isi matto. Isi kola minggu ihur-dihur-dihur isi hidup to. Ihur-dihur-dihur isi sambil buan ala edei nyanyiani musiki itu akan berbicara ke dalam hatinya. Dakolat kita di dalam hambar minggu kan? Ate, badok orang tua yang bawa anak ini. Minggu naro berminggu dope hamu tahe? Idope? Dakolat kina rektor di dia kan? Lima. Nda berjuan HKBP sahat tunangon. Nda berjuang KKBP tahun. Bahasa dok berju. Tiki membuat dana ngatu di dia nda badi aroi pada berminggu. Duk saya no dak ya betari debi. Tak berminggu bete. Ama aku musik. Dungian no musik, dung balua anak konok keduaan 30 tahun naik. Roma musik, terida mau musik bahar wasdami do PHP onina. Ai balua anak kon naina. Terida mau musik, duk sai dak terida be musik kan? Tiki adigam mau musik, duk manguli musik, manang muli musik, terida mau musik. Itu. Duk sai dak terida be musik. Sai hari mau parpudi musik, duk mate. Bah, ai ruas do PHP onina. Ima burjuni HKBP onate. Ai mo libana non ai so hiabe ro barbinggo hamu pilit taw ba asabi na sura pidamu tu dia ro pangido mo bulina ai ke jamba perhadadun ke jamba HKBP unina hapi ya tiki marbinggu so ya marbinggu tu si yate molong nariko imana ikotong HKBP dungi so ya tari debe ate akada belga-belga tu sada deban no giling-giling ngai tu so mai bae ate. Apakah memang itu buah iman? Udok, ya do tiki sada huriau dihitat. Bangun mai HKBP, pembangunan mai HKBP, pide mana lau tu GKPI. Mabangun mau musi GKPI, pide mai mana tu HKI. Itu. Mabangun di HKI, lain mana tu metodis. Mabangun di metodis, mulai mana tu HKBP, ngasai betul. Angge pasar minggu dangok soni kan? Itu, yakin doa. Akada burjuri so mati. Tapi itulah kebaikan itu. Ketika dia ada mendapatkan pertumbuhan iman, saya yakin tidak akan seperti itu. Tetapi Timotius mendapatkan pertumbuhan iman yang baik. Maka walaupun dia muda, dia diberikan tugas tanggung jawab yang besar. Ay maggabe parhalado ima si jaga tod dini ruas. Kasi buta kamu kamang situ si jaga tod dini ruas do hamu. Ida banderok si mata-mata ay do. Jadi tod dini ruas so sutungawang namago ng kasada. Do nalilu ng kasada. Molo magoy
Berkamu ma. Ezekiel tulu 10 lalu. Molo hudok tu parjahatit ko mate ho. Hape dang di papoy ho ibana, dang di palubaho ibana. Tumudal ho kajahaton nai. Namate do niya parjahati di bagasak kajahaton na. Alay siya tangab mido. Partuguhonok kumudar na. Alay molo di palubaho. Di paingoto ibana. Asa ditudal ho kajahaton na. Namate do parjahati di bagasak kajahaton na. Alay malua do yang gotondib. Alani tugas tanggung jawab dihita parhalado do diaw pandita. Bahamudo enak-enakan mangulahod dosai. Alay aladang barani o paingotok kamu. Gabi tuaw haduan. Panginoon ni Tuhan pertanggung jawaban di dosamu. Bediaw luaw si. Itu sebabnya kita harus mengatakan kebenaran itu. Napadua honang berengot tamarita tupuk tahun 5. Huaso ni parsuruoni. Didok diet sada di jolo ni debata dohot Kristus Jesus na manguhumiak ka na mangolu dohot na mate. Itulah kuasa itu. Di jolo ni debata dohot Kristus Jesus na manguhumiak ka na mangolu dohot na mate. Huhatid dakon ng hapatakon na nang harajaon na. Di bagasan huasoy. Dido ibana adong matugas na dipasahat ibana to si Timoteus. Naparjulo jamitahon hatay. Tugas memberitakan Injil. Jamitahok katay. Hata ni debata, hata hangoluan, hata hatigoran iko jamitahonoton. Bukan memberitakan hoax. Berita ninna tu ninna. Sekarang ini dakku boto manang nadoho ipasar minggu ni holadungo hamu manugo naya hadu iludi hamu teh jamai hamu. HP ate. Ahama HP nai. Nei jahamu dia mesi. Martangiang go hamu manak status do. Martangiang. Mau liate mamulu martangiak kamu. Dugit to kadong ba aka ayat-ayat renungan isi. Si pahata sa jahay mana do pirinungan ng eto rikiri manong sa ito jolma to sa do portibyon. Hapi boto hamu do kajaranahay, di mabinotong na siya nisi, mang natikos mang nadangi. Binotong natikosi. Karena begitu banyak sekarang pengajaran-pengajaran ini. Ajaran-ajaran yang menyesatkan. Gak ngerti kita. Tapi langsung kita forward kepada orang lain. Beako kamu ma, dang hati kosan na pinasahat mo na dak sito. Hapi nga dohot tamu gabi mamaritaho ni. Gabi siga hapor siyaw ni bana. Ala ni jolo jahahamu, hanguluhok kamu, cari dari siapa sumbernya ini. Benar gak ini? Secara iman kita. Jamitahok katay. Hajong jokon ditik kinaune, naksaune. O musema te, ba musema. Hajong jokon ditik kinaune. Baik atau tidak baik waktunya. Lapatanna dang marnida di lapik, dang marnida situasi, kondisi. Tetapi setiap anak-anak Tuhan yang telah menerima tugas panggilan itu, semuanya kita harus memberitakan Injil. Melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, melalui sikap kita, melalui kehadiran kita, kita semuanya menjadi pemberita-pemberita Injil. Kamu adalah surat Kristus yang dibaca oleh orang lain. Berita nauli do harap tu si, marang na gabi hasisiga do, marang na gabi guturo halaro tu si. Las do handong amo bajak koko, marang na gabi marukil di bana di kehadirata. Hajong jokon ditik kina une nakso une dungi picang paingot apoy marite-hite nasa labas ni roha o mana mamitsang ona te no maula te ay diro barani ba mamitsak hula-hula ni bay igijang ituturi ay muse solmet tu de molo pitsangan no las gabi so bardo nga behami asi gabi. Toy ma masih tahu dosa Nabi ma inna.
rohana may si, rohani ba mapinaroha. Sehingga gak berani kita. Di tonga-tonga ni huria perang barani bihita, pero arong do irpipit taruhu parmahani upamicangon, aong go aturata, arong go konfesi. Tapi kita gak berani lagi. Gabi sugur hana tu iba non, iba situ sektor na inamuse. Itu, ujung nga pinalo si binoto may, babay no ni. Ayong musedo ruwason to, belum masalay mana manggugapi musedo pekan? Masalay mana? Toy, isi barani maniktikon huriba imana no ni na bang abi. Ay dia barani biba tutu gabi honariba hibalani. Ibana do enak-enakan mangulahod do say. Alay gabi hita, tong na gabi korban ni. Karena setiap orang yang sudah bersalah dia pintar beradu argumentasi. Gari si pelebegui amak situ namanya amak pandita moloro tu hatai ijakod do mu behamu hakabi peodina. Aido akapandita ni nasingi molo kata-katai bedo go kejam banget hakabi Pak Pendeta. Tuhan kita aja, Tuhan Yesus saja maha pengampun, maha memaafkan. Masa HKBP harus bikin hukuman seperti itu, ada hukum siasat gereja. Kejam kali juga, kejam juga ya katanya. Karena dia nggak ngerti. Biar kamu, para gedai, budi mana madok sendiri nanakin, na jahahon ni mana? Daong ahanok tarsura ya gedai, holani do jahahon ni mana? Dag boy taban ni mana sendiri na dang boy. Ido bedana liturgi tai. Mulai banyak kadongata WL saan worship leader ninna gabi mana makatahatay lo mo ni mana hudia bon ni mana halahimay. Ang gohita ng boy karena kita imam kita hanya boleh menyampaikan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah melalui agenda kita itu. Nggak bisa kami tambah-tambahi dari diri kami, nggak bisa. Jadi mau didokon gereja tai, nggak enak, nggak asik. Monotonin na, ya memang. Karena kita diberikan wibawa, hanya firman Allah itu yang tertulis itu yang kita baca. Gak bisa kita tambahi, kita kurangi, kita bikin bumbu-bumbunya supaya enak, supaya asing, gak bisa. Alay na tatu sih, gak bisa tahu edak tabu. So nakalo-palo-pamu day nangi, juga rira alalo-palo-patay, makanan sehat doy ka. Daktabuin na, alay, na sehat doy. Anggwak ka na tabu-tabu ido, tabu'y pamangan ido, belum tentu sehat juga untuk kesehatan kita. Jalan na patuloh tantangan, naikon siadupan ni perberita nauli. Naromatikina, ido di si. Dak tartahan halak bepo dan atikos, tidak dapat menerima ajaran yang sehat, mangihuton hisap-hisap na sa diri, alapon na pangajari na pageo-geo pinggol, taiton na pinggol siya kasitongan, pelengon na, tua katuri-turian. Inama, pengkhotbah yang digemari sekarang yang menyenangkan, yang cenderung menjadi stand up comedy. Yang asik, yang cocok dengan mereka. Ya kalau sekarang ini, ya gue banget. Tapi apakah itu menjadi kebenaran? Dua bulan nasalpu, ada berita yang viral dalam medsos, yaitu tanggal 30 Juli 2024. Ada yang viral itu adalah dikatakan banyak kasus cuci darah pada anak. Kenapa banyak anak-anak yang sudah cuci darah? Dikatakan di situ salah satu penyebab gagal ginjal selain kelainan bawaan juga disebabkan obesitas, yaitu gaya hidup, pola makan yang tidak sehat, sering mengkonsumsi minuman manis berkemasan, makanan cepat saji, makanan berkalori tinggi, termasuk kurangnya olahraga. Kau na mga langin nama sudah kan? Si Pata, so nanggwa habi anak ko taibe, ngadong sityo tas na kan? Hola tinggal laso nakso tu mobil kan? Si panganon nagok,
HP juga olahraga, dang adong olahraga be. Dang adong be. Memang hudok adong do persoalan waing di filosofi ni alak Batakon. Filosofi do Batak tuak kanakon na unak songo na wobbe nga susay ba na julu. Baunak besongo ni anak kon nibain na. Dinggad do niyan. Alayang ko na hurang dinggad di si. Sehingga semua fasilitas diberikan kepada anak-anak kolam babniut tas na pinong buy be, mangika si patu na pinang iboto be, dohot maniuk buku na si iboto be. Sa tabi taon, holanok pasala sautik ngetong berdan di mana? Ah, bodo amat, capek, susah ngapain? Baru may tato, ay bada, anak si sada-sada. Ujung ga subuh biar gambar huwe be, ati. Mangalak siya langon ng soni, malasa-lasa soni ati. Happy sok olahraga, do dia. Ro mo se ala sibuk amat tayo do inatay profesional. Hola pangurupi ma, ro pangurupi, bikin senang aja dia ipaleon mawakan apa de, ina sudi. Siap saja sudi ati. Gadup tokin sopi, gen nabi ati. Itu. Ayun na si sopi na masudi kan. Bentar-bentar semuanya kan. Wala ni na may palangalak kan. Akhirnya apa? Makanannya tidak sehat, enak di mulut, tapi menjadi malapetaka setelah cuci darah. Songoni do nakkaporsiaw tayak kamangkay nang. Kalau sudah bukan ajaran sehat lagi yang hanya menyenangkan telinga saja, yang hanya menyenangkan kita yang gue banget, maka nanti generasi kita haporsiaw taipe gabi haporsiaw na palsu na may sudi. Haporsiaw na palsu. Gak sehat secara iman. Begitu ada masalah sedikit, langsung dia madele na may bana. Dugi romat tong, kalau saudara sudah punya iman, minta kalau perlu paksa Tuhan itu. Ina, saya paksa mana Tuhan. Hape lang barnaro ati. Ujungnya betul madele na may bana kan. Kalau Anda punya iman, maka hidupmu tidak akan susah. Engkau tidak akan sakit-sakitan. Pokoknya kalau engkau pertanda orang beriman, semuanya apa yang dia minta Tuhan berikan. Karena Tuhan katakan, mintalah, maka aku akan memberi. Carilah, ketoklah. Hape lupa mana si Job. Iha burjon na di bana. Mangadu paru kilo di kan? Ito tahe? Burjur si Job manak takang gimana? Ilo si polisi itu mado ala sonak-sonak go sude dangaw nahurang ibano ben sa ihutok ko na. Atok bay ma ida ma. Jadi pengajaran teologi sukses enggak. Kalau memang kita akan diberikan persoalan tanggung jawab, pergumulan, nikmatilah. Karena mungkin dengan itu kamu akan semakin dewasa dalam imanmu. Semakin bertanggung jawab dalam hidupmu. Semakin sungguh-sungguh kita meminta kepada Tuhan. Usuk ko mahamok kay nang. Sa di hari dohamu burju tutuhani, ujonot tutuhani. Tikilas dohamu, tiki gudanggo marsosialita dohamu ujonot tutuhani. Manak tiki. Baru petarnya kate. Marsahid, gagal, awak persoalan. Mak Tuhan, tugas ibar wabiya, mak Tuhan. Ay huwoto na burju dohoy na. Anggo tikina sorak-sorang ingo luna marsosialita tu dia mana bawa sudah sadu portivio nanti dangon na hurang mananga ala ni si pata record do patay. Dan itu yang dikatakan firman ini tantangan, itu juga tantangan bagi kita supaya kita semakin dekat kepada Tuhan, supaya semakin mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, bukan mengandalkan diri sendiri, bukan mengandalkan kemampuan kita, bukan mengandalkan kepintaran kita, tetapi hidup ini sebenarnya adalah anugerah Allah. Oh, nasi di rohani de batado ngulutaw na kamangkay na. Muluboy pesonok kita hola nasi ni rohani de batado. Unang macam-macam kita. Tung na nga habaroy ta sa kita nati. Tangaw manangahay ta sa kita kan. Dako to, piga mahamuna babamudal sa kita na julo. Akada tuwa-tuwa da, ang wakanaw nagtubison na makana sonak-sonak nga mo.
Piga may tanaw modal. Na marsikola mga lukarito to son. Siya noldo sudi. At umagom ma tibagi huta pe wala ni songoni na mangului. Ba molo mangarat to iba. Ba boy pe. Ba molo tung denggang mulu ni ba denggam. Ba molo tung mate. Ba lasupok pe tahoy sin na kan. Itu. Ba molo ingot tamu naing. Angko pe amuna namangyo ihuta te marguli kan. Sarawalla pe barbutta sadu kan. Barbutta sadu sarawalla da ate. Itu. Ya kau masa bil marguli hamu buti. Marsukil. Indah buti kan? Hure-hure momon na kan? Ngahure sokap buti? Ibolok kodo? Indah do buti. Masuk tu bagasan muse. Hure-hure muse. Indah do muse. Aima hebat nai. Je mulai bayakok kamu songoni hamuna jolo. Nuaing nga songorok kita tetes. Apakah kita tidak hanya mengatakan mau lihat matu habur junai wape Tuhan diau? Maka tidak ada kesombongan. Hidup kita hanya menjadi saksi Kristus, menjadi pemberita-pemberita Injil. Jala ido nanidok nitupuk tau, tok tong radi mamaritaho kata ni debata. Dan itu juga pesan bagi saudara-saudara kami yang membawa anak-anak kepada baptisan kudus. Ajarkan firman itu menjadi bagian kehidupannya. Amin, kita berdoa. Mau lihat mali Tuhan di pasar rohanami Tuhan. Didenggan ni basam do asin roham. Di pakulingi ho hameli Tuhan. Di paingot to hami di tugas tanggung jawab nami. Gabe perberita nauli. Asa takasuhang uluho kami hatami. Unang lupa hameli Tuhan. Manang natudia pe hami. Anak komu dohami, surat ni Kristus dohami. Naing mamaritahon, habal gaommu, doho aka haburjommu, kebaikan Allah dalam setiap kehidupan kami. Ajarlah kami, tolong kami, tuntun kami, supaya kami mampu melakukannya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang sakit engkau sembuhkan, yang berduka engkau hiburkan. Satukan kami semuanya dalam kasih setiamu. Parsahalai aka naposom, aka situanami, parhaladu nami, makubasi huriamon, asalap tabba bilangannya kana posea diho. Mari ti Yesus Kristus Tuhan nami jalo matang yang nami on. Amin. Tapuji matu hata, mari demahita, sian nomor 510 sia, laus tapasah mapeliata. Begedo panjoni Kristus torus litano bataki isena sume ahon hosa ise makokop dongani ita sude naing marade nang dileleda haposan ma di debata Olohita paboao tolong do Yesus Tuhani nang saut malua do di bae amanang inabataki ita sude naing marade nang dileleda haposan ma di debata.
Itasdi naing marade nang dileleda aposan ma di debata tindak ko Kristus na punay ito asa torong dopema Joni Kristus, Tonus litano batoki, isena sumeahon hosa, ise makokop dongani, itasudi naing marade, nang dileleda, sama di debata Ita pabuaho Olong do Jesus Tuhani Nang saud malua do debahe Amanang inabatapi naing marade nang dileleda aposan ma di debata Noaik sahab mahita tuacara napadua honima padidion nabadia edeta sian buku ede nomor 140 nomai sada 22. Oh Jesus naing tol di Sairo pamangali Uhud manjalo Di boan na toras Nasida betuso Ay naing pasang dagdanan jong-jong mana to kasna martagiang bahita
Alia manami na di banwa gijang narodo hami tujulom mabuan na kadadanakon. Saya si maroham jalo manasida gabi anakom mo. Paso-paso jala pargugoy manasida mangyahi hanguluan sugot. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amen. Ato kamu kadongan na mabuad danak si didianon. Tangiho kamu mahata ni Tuhan Yesus. Lau mahamu tuliat pertibyon ni na madoa kasih siyan na. Pure hamu masaluh bangso. Didi hamu manasida tu bagasan guar di bata ama anak doton di perbadia. Ajari hamu manasida mangaraduti saluhut na hutonahon itu hamu. Jala ingot ma. Say na dong anakku do hamu ganu pari rasi rasa ruajal ni hasiang anon. Manangise na porsea dohot ni didi dapotan hanguluan. Alay na so porsea ho nauhum sugut. Tangiho kamu madohot hata na tersurat di surat ni si Markus. Adong maka na mabuat dana kitu Tuhan Yesus asa di jama. Alay di pitcang ak kasisyan na may bana na mabuani. Jadi dung dida Tuhan Yesus isogo marohana di dokma. Luasamu maka dana kiro tuau. Unang oray hamu na sida. Ay diak kasisongon ido harajaon ni debata. Natutudo na hudokot tu hamu. Manang isepe anggo sosongon dana kibana majalo harajaon ni debata. Dang bokot tu si. Dungi di haul makadadana kidia peho matangan na tu nasida mamaso-maso nasida. Atau kamu akan naturasna ibu to kamu dah hata-bata tahe. Hati dako kamu mahata haporseotai. Sada dua tulu. Yang di belakang nggak ngerti bahasa Batak ya? Nggak. Boleh bahasa Indonesianya? Ayo. Disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Atau ngalusi hamuma hatana husuku tonon. Parjulu. Di pangidoroham nuaing didio nakadadana kotu bagasan nahi na perseamuna alusna di pangidorohanami. 2. BH naulu dohamu mamudaya nakomunaon asa diboto jala dihutun na sidahatan di debata alusna naulu dohami. Tolu. Naulu dohamu marsur na sida tu gereja doh tu perguruan di Huria Protestan. Asa gabi ruas na mangulu na sida di Tuhan Yesus Kristus alusna naulu dohami. Atok tapasaha mana sida tu debata marhite-hite padidion na badiai romahamu tujulu. Yang lain bisa duduk.
Albert Jan Philip Naibaho, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati engkau pada saat engkau memasuki kerajaan-Nya sampai selama-lamanya. Amin. Yang lain boleh siap? Jorok saya dong. Ya, Smita, Feodora, Rosa Bursa Mosir, aku membaptiskan kau dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati engkau pada saat engkau memasuki kerajaan-Nya sampai selama-lamanya. Amin. Ayo, ibunya juga pegang ini nanti satu-satu ya. Ya, Priscilla, Belvani, Marice, Umboh, Rawung, Borusinurat. Aku baptiskan kau dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati engkau pada saat engkau memasuki kerajaan-Nya sampai selama-lamanya. Yosua, Natobu, Umbo, Raung, Sinira. Aku baptiskan kau dalam nama Allah Bapa dan dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau pada saat engkau memasuki kerajaan-Nya sampai selama-lamanya. Orang tua kami minta supaya bangkit berdiri. Kita berdoa. Ali Tuhan de batama nami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasahat tami akadadana ko tuho. Jala di jakokoro na sida gabi anak komo marhiti-hiti padidion na badiay. Asa masuk tuhurian ni halak Kristen na sida di tanon. Jala gabi panayan di hanguluan na sa liling-liling na. Asi maroham dohot dinatora sida danakon. Say pargugoy jala jari manasida manugunogu da danakot tuho. Asarap na sida taruli dia kaarta ni harajaon mo. Amen. Marid de mahita siya nomor 145 ayat 1 los jongdong mita saluna. Palang las ni roha ala nataninia ay di simbolong na roha doho sa siyana isena tumadaarta na Tatang Yakob mapiliata.
Ali di batama namin na di banua gijang hodo haruruan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohod nasaw libasa na mauliutus. Upasahat hami masyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabiwap na hutsus di jolom. Pasu-pasu me jalaramote aso para siya kami pilihanon. Patimbulhon harajaw mritong atongan ni huriam dohod di protibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam utadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasa nanilehon mi tondi rodi pomotoku osano guguki rodi salu artaku upasahat itu nasa ucatok aliyama namin na di banua gijang say pinurbadia maguwarmo say Roma harajaonmu say saud malomo ni roham di bonatongaon songon na di banua gijang lehon matuhami sa darun hanguluan siya pari se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami tugiho tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Puna puna arajau dohot hagogo rodi hasangapo salelengni lelengna mulak mahamu di bagasad dame calo hamu mapasu-pasu siat tuhata di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho di sodako Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana marnidaho sai di dopakot Tuhan de batama buhina tuho jala di pasarhon madamena tutodim. Amen. Amen. Shalom. Horas Mehita. Bagi saudara-saudara kami yang membawa anak-anak baptisan kudus, kami undang untuk maju ke depan supaya kita disalami bersama dengan jemaat.